ovdje sam sada sa vama X-Vođa46, a vi gledate kanal Army of Clashers. Danas igramo Clash of Clans i kao što vidite ja sam Town Hall 7. Ovdje mi se gradi Dark Elixir Drill, ovo je sve normalno level. Kao što vidite plaća se milijun za Teslu. Ovamo nima ništa posebno, ja mogu napasti. Dobit ću jako veliku lovu ako pobjedim. Vidimo. Šta? Tebe se boji. Ona vaša bitka ide. I samo ove zamijeniti. Dobro, mi se čini baš da nisam lagano. Možda bi se malo činilo. Trebao sam zamijeniti tačerice za još mini. Da će ovo biti... Ne znam. Ovo je za... Koliko je mini? Ja ovo rušta skupiti. Skupit ću ja toliko kilova, samo. Vidim da se mogu tamo glasova neki ljudi spišaju, ali ne mogu ih izbjeći. Ali evo moram skupiti. Želim imati Dark Elixir Drill. A kao što vidite imam 3 builder huta, to je moje najveće postignuće. Ovo će biti jako teško skupiti još. Koliko treba? 33, a imam 27. Možda i skupi. Imam dovoljno. Yes. Koliko je? Duš. 20 na sat. Može biti odlična stvar. Znači za 3 minute jedan elixir Dark. A to mi baš nije na ruku, pa ću ja sve još ovih stvorčica, tako da dobijam. Gdje mogu točka ja boostat. Znači 4 puta brže dobijem. Što bi značilo da dobijem 80 eliksira na sat. Ni to baš ne ide podrugo. Ali nema veze. Trupe su se kao što vidim napravile. Skupio sam. Ali nema veze. Philips win. Ha. Da vidimo. A GG idu. Sad idem to milijuna. Sad sam nezaustavljiv. Jer svi ovi minjoni pucaju i to je ludnica. Čekaj,
Šta? Svjetlo je unutar njih. Šta? Ovo ja nikad prije nisam primijetio. Kao što vidite, ja pobjeđujem. Tu nema druge. A da je ovaj Tesla napravljen, teško da bi pobjedio. Ali ustat ću u jap. I ajde minjam zadnji. Yes. 100%, 3 zvjezdice. Izvinite zbog pozadinskih glasova. Ne znam. Vidiš da će upgradeati jest ovo. A to će imati kad bi ovo se zagradi na 4, to će biti za 1 sat. Pa... Dark Elixir. Znači ovo daje ovako Dark Elixir, pokazuje svaki jedan. To nisam znao. Čekaj, kako je napravljeno? Još samo 1000. Kao što vidite, ovo je moj napad. I jako je dobar. Tesla. Samo mislim da bih... Što? Koji su eventi trenutačno? Trenutačno... Najbolji event. Ne War. War sam, da. Trenutačno ja se nalazim u klanu 6, to je jedan strani klan, ali klan je odličan. Znači... Klan je level 1 i dalje, ali... Klan mi se sviđa zato što... Prvo da ja ih razumijem, drugo uvijek sam u varu, a treće ovdje jako zabavno jer sam radimo neke nove stvari. Kao što vidite ovdje nisam loš 9. sam u builder baze, a 6. u home village. Znači, odlično. Stanimo. Uglavnom si baloni. Heal. Ne znam šta. Ovo mora čovjek Canon upgradat. Čekaj, li oni mogu gear-upat? Jest, kad su level 7. Onda će to biti odlično. Da li? Da ili ne? Isto koji za Izar Tower. Ne znam baš. Zašto bi gold potrošio? Ovo je za Hog Rider. Hog Rider. Ovo je inače meni omiljena karta. To je trupa u Clash Clansu i među omiljenim karticama u Clash Royale. Kad smo već kod toga. Jesi se napravila trupe? Šta? Da vidimo. I još jedan put se izvinjavam zbog pozadinskih glasova. Ništa tako dobro, ali ovo će biti jako teško. Jer Gige se potrošio svoj specijalni napad. Samo su 3 ostale. 2 trenutno. A Mijan će umrijeti od ovih firecracketa. Osim ako Gige ne sruše. Yes! Srušile su. Ali Archer Tower će uništiti Mijan. Nema veze.
Dobro sam napao. Zadovoljan sam. Imam 45 rušenih postataka. Ovaj iza napada. Šta je? Kako sam odložio? Ne znam. Šta reći? Izgubio sam. Nazad. Hvala. Ovo mi je nešto najmoćnije. Ovi darbar. To nisam do prije par dana imao. Ali lupa što tak barek ima. Gledajte, ovdje je Spell Factory. Ovdje, vidite, lijevo. A nema još Dark Spellove. Gore na krovu se nalazi Čekić Skog Raidera i Sjekira od Valkyrija. A ja ni to nemam. Pa ja ne znam šta ovi ljudi sebi misle. Kako se ti jedan healer praviš? Oj. Sestra. A ne da se. Gledaj da sam samo napao u ovoj epizodi, samo sam napadao u Builder Base-u. No nema veze, iduća epizoda ćemo već malo se više posvetiti Home Village-u. A šta reći više? Pozdrav do iduće epizode. Ćao. Pozdrav vas, X-Warrior.